गारि बिगोमा आरो सालायगिरिफोरनिसिम रोगाथाइ बिफाननि गोनां मिथिहोनाय। होनो गोनां गारिनि आद्रा टेक्सफोरखौ 31 मार्चनि गेजेराव होनो खावलायदों क'क्राझार जिल्ला रोगाथाइ बिफाननि मावख'गिरिया। जोंहा गारि बिगोमाफ्रा टेक्स होनो बहुद बाखि दङ। बे बाखिखौ जाहाथे 31 मार्चनि गेजेराव होयो। बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों गारि मालिक आरो रायजोफोरखौ गाव गावनि होनो गोनां गारिनि टेक्सखौ होनो थाखाय जों गुरैयै बिथांमोननिसिम गुरै खावलायहरनाय थाबाय। थिखानाय समनि गेजेराव होआब्ला उफ्रा जुरिमाना होनांगोन गारि बिगोमाफोरा। थि समनि गेजेराव बिथांमोना कर आदायखौ होनो हायाबा गारिनि नेम अनुयायी बिथांमोनखौ जोङो अफिसाव होफैयोबाबो जों बेखौ एक्सट्रा फाइन खालामनाय जायो। रायजो राजाफोरनो मिथिहोनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला द्वितीय समेश्वर ब्रह्म मोसाहारिनि खौरांगिरि मेल। आंनि साइडनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय हरबाय। जोंनि दिनैनि बे प्रेस मिटआ जाहैबाय जों द्वितीय अफिसनिफ्राय मोनसे गारि बिगोमा आरो रायजोफोरनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट बा आपिल खालामनो लुगैदों। खोथाया बेनो जोंहा गभर्नमेन्टनिफ्राय बोसोरफ्रामबो गारिनि टेक्स होनो थाखाय जोंखौ मोनसे टारगेट हरो। जोंनाव क'क्राझार जिल्लायाव 17 कौटि टारगेट हरदोंमोन। 17 कौटि टारगेटआव जोंहा दा अलमस्ट 13 कौटि जाबाय। 13 कौटि जाजोबाखै, 12 कौटि 79 लाख जाबाय। आरो बाखि जोंहा एसे नांबावगौ, लामसाम 4 कौटि नांबावगौ। दा बे 4 कौटियाव जोङो एस पार जोंहा अफिसियेल रेकर्ड मथे जोंहा गारि बिगोमाफ्रा टेक्स होनो बहुद बाखि दङ। बे बाखिखौ जाहाथे 31 मार्चनि गेजेराव होयो। होनानै जोंखौ माने सहाय खालामो, लोगोसे गभर्नमेन्टखौ सहाय खालामो, बेखौ जोङो मिथिहोनो थाखायनो बे प्रेस मिटखौ खालामनाय जादों। बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों गारि मालिक आरो रायजोफोरखौ गाव गावनि होनो गोनां गारिनि टेक्सखौ होनो थाखाय जों गुरैयै बिथांमोननिसिम गुरै खावलायहरनाय थाबाय। आरो लोगोसे बेजों लोगोसे नोंथांमोनखौ जों मिथिहोनाय जायोदि जोङो बे गारिनि टेक्सखौ मोननो थाखाय जोंहा मोनसे एनफर्समेन्ट विंस थायो। सोर बबे गारिया टेक्स होदों, बबे गारिया टेक्स होआखै, बबे गारिया सोर सालायगिरिया हेलमेट हमदों, सोर सालायगिरिया सिट बेल्ट गानदों, बेखौ नायनानै जोङो जोंनि सुबुं रैखाथिनि थाखायबो जों खामानि मावो। बेनि थाखायबो जोङो बाहायबो फाइन होयो। बेखौ जाहाथे नोंथांमोना होनाङा। आरो जोङो नोंथांमोननिफ्राय बेखौनो लुगैयो जे जोङो गारिनि नेम बायदियै लामायाव सोलिनांगौ आरो जोंनि होनो गोनां टेक्सखौ होनानै गावनि सासे मोजां सिटिजेन हिसाबै गावखौ सिनायथि होनांगौ। बेखौनो आं रायजो राजानिसिम गुरैयै खावलायनाय थाबाय। थि समनि गेजेराव बिथांमोना कर आदायखौ होनो हायाबा गारिनि नेम अनुयायी बिथांमोनखौ जोङो अफिसाव होफैयोबाबो जों बेखौ एक्सट्रा फाइन खालामनाय जायो। फाइना बेनोदि आजिखालि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया गोख्रों मोनसे थांखि लादों। थिखानाय दिनाव जुदि होआबा सानसेयावनो 5 रां फाइन लानाय जायो। बेखौ एक्सट्रा लायो। सानसेयावनो 5 रां, दा दानसेयाव 1800 रां जायो। दा सानफा सानसेयावनो 5 रां एक्सट्रा फाइन लानाय जायो। आरो जों जुदि एनफर्समेन्ट सिकिंआ लामायाव लोगो मोनोबा जों उइदाउट टेक्सखौ 5000 फाइन खालामनाय जायो। बेनिफ्राय पारमिट गैयाबा जों 10,000 फाइन खालामनाय जायो। सोरबा पलिउसन गैयाबा बेखौ 10,000 फाइन खालामनाय जायो। सोरबा हेलमेट गैयाबा बेखौ 1000 फाइन खालामनाय जायो। सोरबा सिट बेल्ट गानाखैबा बेखौ 1000 फाइन खालामनाय जायो। सोरबा इन्सुरेन्स गैयाबा बेखौ खमाव जोङो 2000 फाइन खालामनाय जायो। दा जायफोर बिथांमोना गारिनि नेम बायदि सोलिया, जों बिथांमोननि सायाव आयेननि हेफाजाब लानानै जोंनि भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि नेमखान्थियै बहाय मोनसे होखानाय फाइन फारियै जों बेबायदि फाइन खालामनाय जायो। ইয়াতে BTCত 4টা ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে আৰু এই 4টা ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ 4টা দ্বিতীয় অফিচ আছে, যিটো আসল কামেই হ'ল মানে কালেকশ্যন অফ ৰেভিনিউ। তো আমাৰ ৰেভিনিউ কালেকশ্যনত আমি অলপ পিছ পৰি আছোঁ। সেইটো কাৰণে আমি আপোনালোকৰ যোগেদি জনসাধাৰণক মানে আহ্বান কৰিম যে আমাৰ ৰেভিনিউটো যাতে ইমিডিয়েটলি তেওঁলোকে দি দিয়ে, যিটো তেওঁলোকৰ বকেয়া আছে।
গাড়ীৰ ক্ষেত্ৰত, কমাৰ্চিয়েল গাড়ী হওক, প্ৰাইভেট গাড়ী হওক, যিকোনো গাড়ীৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে আমি কোনোবা ডিষ্ট্ৰিক্টত 80%, কোনোবা 85% তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত আছোঁ। তো আমাৰ DTOসকলে চেষ্টা কৰি আছে, তেওঁলোকে ট্ৰাই কৰি আছে। আমাৰ ডিমাণ্ড নোটিছ লৈ আমি ঘৰে ঘৰে গৈ আছোঁ, আমাৰ মানুহ গৈ আছে, ইনক্লুডিং আমাৰ অফিচ ষ্টাফো গৈ আছে, এনফৰ্চমেণ্টৰ মানুহ গৈ আছে। তো আমি পাব্লিকৰ পৰা ৰেছপন্সটোও পাইছোঁ, ভাল ৰেছপন্স পাইছোঁ। কিন্তু তথাপি পাব্লিক বা আমাৰ শ্ৰদ্ধেয় জনগণৰ ওচৰত মোৰ এটা মানে অনুৰোধ, তেওঁলোকৰ তথাপি যিটো বাকী আছে টেক্স, তেওঁলোকে সেইটো যাতে ইমিডিয়েটলি আমাক জমা দিয়ে। কাৰণ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত আমাৰ টাৰ্গেটটো ফুলফিল হ'ব লাগে। আমাৰ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰ, অনাৰেবল চিফ ছাৰ অফ BTC, সবেই আমাৰ অনাৰেবল EM ছাৰ BTC, তেওঁলোকে সবেই জোৰ দিছে টেক্সটো আমাৰ লাগিব। আৰু টেক্স নহ'লেতো আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট কেনেকৈ হ'ব? কাজেই আমাৰ টেক্সটো লাগিব। আমি সবেই একেলগত কাম কৰি আছোঁ, আমাৰ লগত পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টেও হেল্প কৰি আছে। কাজেই শ্ৰদ্ধেয় জনগণক মই এইটোৱে ক'ম যে তেওঁলোকে ইমিডিয়েটলি আমাৰ তেওঁলোকৰ গাড়ীৰ ক্ষেত্ৰত যিটো বকেয়া আছে, চৰকাৰী কি কয় কৰ, গাড়ীৰ প্ৰদেয় কৰ, সেইটো যাতে ইমিডিয়েটলি সোনকালে দি দিয়ে। মোটামুটি আমাৰ কোনো জেগাত 85%, কোনো জেগাত 80% হৈ গৈছে। তো এইটো তেনেকৈ মানে 15 to 20% টেক্স বাকী আছে। তো সেইটোৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ। কিমান লাখ, কিমান কোটি টকা এৰাউণ্ড এটা ফিগাৰ আপোনালোকে যদি ফেব্ৰুৱাৰী 28 তাৰিখলৈকে কোকৰাঝাৰত আমি 12.75 crores পাইছোঁ, চিৰাঙত আমি 12.49 crores পাইছোঁ, বাক্সাত আমি 7.03 crores আৰু ওদালগুৰিত 8.88 crores পাইছোঁ। টোটেল আমাৰ 41.15 crores আপ টু ফেব্ৰুৱাৰী 28। আৰু এটা বাকী আছে মাছ। আৰু কিবা DTO চাহাবে বাকী হেৰি কৈ দিব তেখেতৰ ফালৰ পৰা। আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে সেইটোৱে আমি ক'ব খুজিছোঁ কি বাকী গাড়ী মালিকবিলাক যিটো ডিপ'ল্ডাৰ, যিটো এৰিয়াৰ টেক্স, এইটো যাহাতে উইদিন 31 মাৰ্চ ভিতৰত দিয়ে। এইটো আপুনি গাড়ী মালিক আৰু ৰাইজসকলক অনুৰোধ, বিনম্ৰ অনুৰোধ। আৰু লগতে আমাক গভমেণ্টক কপাৰেশ্যন কৰা, আৰু আমি যিটো ডিউটি কৰি কিনি আমি গভমেণ্টে যিবিলাক আমাক কৰিবৰ কাৰণে টাৰ্গেট দিছে, যে আমাৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত 17 crore আমাৰ টাৰ্গেট এটা দিছে। 17 crore টাৰ্গেটত আমি এৰাউণ্ড 12 কোটি 79 লাখ অলৰেডি কালেকশ্যন হৈছে। বাকী অলপমান বাকী আছে। এই যিটো এৰিয়াৰ টেক্স, যিটো দিব লগা আদায়, দিব লগা কৰ, এইটো দিলে আমাৰ ফুলফিল হৈ যাব। সেইটো কাৰণে আমি যিকোনো গাড়ী মালিকে যিবিলাক বাকী আছে, এইটো 31 ভিতৰত দিবৰ কাৰণে আমাৰ DTO অফিচ ফালৰ পৰা আমি মানে বিনম্ৰ অনুৰোধ। আৰু লগতে কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে এইটো জনাওঁ যে যদি নিদিয়ে, কিন্তু ৰাস্তাত যদি আমি বিগৰীয়া চেকিংটো চলি আছে, চেকিঙত যদি পৰি যায়, তেতিয়া আপোনালোকে এক্সট্ৰা আকৌ ডাঙৰ এটা ফাইন দিব লাগিব। সেইটোৰ কাৰণে মই এইটো ফাইন কৰাটো আমি নিবিচাৰোঁ। সময় থাকোঁতে আপোনালোকে আমাক যদি দিব লগা টেক্সটো যাতে দিয়ে, এইটোৰ কাৰণে আমি গাড়ী মালিক আৰু ৰাইজক মই অনুৰোধ জনালোঁ।